C'était une semaine normale d'avant-match. Ce qui était important, je pense, c'était au plus vite, pas oublier le match du Brésil, mais tourner la page et penser au match de l'Écosse. Donc on s'est préparé comme il le faut, sans le moindre souci. Je pense que les joueurs aujourd'hui sont motivés et on a passé une semaine tout à fait tranquille et calme. Thank you. Première question, Ouais. merci. Nasreddin Nasrin, la Nouvelle Tribune et Canal+. Bonjour Mohamed, ça va? Avant de vous poser une question, je voulais revenir sur un point important. On a eu pas mal, je m'adresse à Mohamed, on a eu pas mal de changements d'horaire dus aux conditions météorologiques. Je voulais mettre en avant le travail de la cellule communication de la Fédé. Je suis le premier à critiquer de façon constructive, mais quand il y a des choses positives, il faut les dire. Mohamed, Merci. j'avais une question directe. Comment contenir l'euphorie d'un groupe qui a fait un très gros match face au Brésil et comment améliorer l'efficacité face au but? Merci. Bonjour. L'euphorie, c'est très simple. Il faut juste mettre le classement. On a 1 point, ils en ont 3. Donc on peut penser ce qu'on veut. Ils sont devant nous. Donc ce qu'on a fait, ok, on a fait des bonnes choses, mais on a fait ce qu'on savait faire et je pense qu'on peut faire encore mieux. Les joueurs le savent, nous on le sait. Et le but, c'est d'être encore meilleur lors du prochain match, même si c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Et donc voilà, on regarde le classement. 3 points, 1 point. Donc on peut pas... Pardon? L'efficacité devant le but, c'est... je pense qu'on a travaillé un petit peu ça, mais c'est pas juste un travail, c'est que on décide de jouer avec des profils de joueurs différents, peut-être. Je l'ai toujours dit, ça me dérange pas de jouer avec 4-10 s'il le faut. C'est passé contre le Brésil, mais nos principes sont clairs. Quand nos principes sont clairs, c'est beaucoup plus facile après de faire jouer des joueurs qui ont des profils peut-être similaires. Après, on a vu, il faut du temps aussi pour que ça fonctionne. Il faut du temps pour qu'il y ait des connexions. Il faut du temps aussi pour qu'on puisse, faire les bonnes courses au bon moment. Des courses Bilal qui a joué à gauche, c'est pas forcément un excentré gauche, donc il n'a pas les repères aussi pour se retrouver dans la surface que quand il joue en 10. C'est des petites choses. Donc la volonté, elle est là pour gagner. Donc moi, je reste persuadé qu'on va progresser à ce niveau-là parce que je l'ai senti cette semaine en tout cas. Très bien. Tfadal. Bonjour coach, Anwar de la MAP. J'ai 2 petites questions. La première, contre le Brésil, c'était un match plutôt technique. On connaît tous le jogo bonito du Brésil, mais désormais le jogo bonito du Maroc aussi. Contre l'Écosse, je crois que ça va être un match plus athlétique, plus direct. Comment vous vous êtes préparé pour ce match? Et pour ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà parlé aux joueurs, peut-être dont la plupart n'étaient pas encore nés, de la trilogie Norvège, Brésil, Écosse de 98? Merci. Bonjour. Donc la première question, c'est que le Brésil, c'est technique, mais c'était aussi très physique. Hein, Asdin? C'était aussi physique, donc ils ont des joueurs très costauds. Mais c'est clair que c'était un tout autre style maintenant. L'Écosse, c'est une équipe qui va mettre le ballon devant plus vite, peut-être que le Brésil, et qui est aussi très généreuse dans les deuxièmes ballons. Donc on a travaillé. Comment on a travaillé? On a travaillé comme il faut travailler, comme une équipe professionnelle doit travailler. Analyser, regarder ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut modifier, avoir un plan. Et on a un plan. Donc après, c'est aux joueurs à jouer sur le terrain. Et la deuxième question? Trilogie. Ah oui, la trilogie de 98. Non, si je commence à parler, je vais avoir trop d'émotions. Ça m'a choqué. C'est un moment qui m'avait très, très attristé. À ce moment-là, je me rappelle très, très bien ce match-là et cette joie de voir gagner 3-0 et en même temps ce drame de se dire qu'on est éliminé parce que le Brésil prend un but à la fin. J'en ai pas parlé parce que je pense que les joueurs ils sont concentrés sur le futur et sur le match de demain. Donc je pense pas que ce soit... Et même moi, pendant le match, je vais pas y penser. Donc c'est autre chose. C'est un autre moment. فاطمة زهراء حجوجي sportimetv.com كوتش انا هنا كوتش اولا شكرا لك بزاف على الاداء اللاعبين والتكنيك ديالك بصراحه شحال ما شفناش المنتخب مقنع وممتع في دقه واحده فشكرا لك اولا شكرا. سؤالي الثاني هو كان واحد المشكل شويه في الدفاع اللي هو المساحات وهو اللي جا منه الهدف ديال فيني في استرداد الكره رجع بالزربه وتمارك علينا واكيد المنتخب الاسكتلندي شايف هذا الخلل واش خدمتوا على هذه القضيه خصوصا باش ما يبقاش مساحات في الدفاع خصوصا في الجهه اللي كيف تكون لما حكيمي كيطلع وكيحاول ديوب يغطي عليه شكرا. Salam alaikum. Donc on n'avait pas de problème. Bon, on avait des problèmes offensifs, on avait des problèmes défensifs et tout le monde nous dit qu'on était extraordinaire. Donc
c'est pour ça que voilà, il faut rester modéré. Je pense pas que c'était un problème. On a pris un but parce que Vinicius est un très très grand joueur. C'est vrai qu'on lui a laissé l'espace au moment pour le faire, mais ça arrive. Mais je pense pas qu'on ait des problèmes défensifs. Maintenant, c'est clair que demain c'est un autre match. C'est d'autres problèmes que l'Écosse va nous poser. Donc on doit trouver d'autres solutions par rapport à ce qu'ils nous ont posé et ce qu'ils vont nous poser comme problème. Mais en tout cas, moi je sens la défense très bien, très à l'aise, très sûre d'elle, qui joue avec beaucoup de confiance et puis surtout qui se sent aussi solide parce qu'on voit que tout le monde veut faire les efforts, tout le monde veut défendre. Donc moi à ce niveau-là, je suis très serein. Sincèrement, j'ai pas de crainte. تفضل. محمد بونافع أنا في تيفي الإلكترونية. عندي جوج الأسئلة. السؤال الأول سي أناحي، هناك من رأى بأن أناحي ما كانش في المستوى في اللقاء الأول، واش كتشوف بأن هذه الانتقادات اللي توجهت في المقابلة الأولى ممكن أنك تعالجها في المقابلة ديال اسكتلندا؟ السؤال الثاني هو الكوتش وهبي فيما يخص التشكيلة ديال الفريق، واش غادي يكون واحد الاستقرار خاصة أن غنلعبوا مع فريق مغاير تماما للفريق البرازيل؟ السلام عليكم. السلام عليكم. لا انا كيف قلتي الانتقادات ديال المغاربه كاملين كنتقبلهم. المغاربه ملي كينتقدوك يعني باغيين يشوفوك في النيفو اللي موالفين يشوفوك فيه، بالاخص في المنتخب الوطني. المباراة الأولى كتبقى ديما حنا عارفين بلي الكومبيتيسيون غادي تكون طويلة بزاف، سيرتو دابا جات في الآخر ديال العام، دونك العامل ديال لافريشور حتى هو غادي يلعب دور كبير. وكيف عرفنا في قطر حتى كذلك بديت المباراة الأولى الناس يقولوا شوية باقي ما دخلش في الكومبيتيسيون، من بعد دخلت كومبيتيسيون كثر. دونك حنا كيفاش حنا عارفين بلي لي كومبيتيسيون كوم سا كساسوا انديفيديوالمون الدراري ولا الجروب كامل تتكبر مع لا كومبيتيسيون. يعني المباراة الأولى تكون شوية الحذر، تكون شوية ما تبخون با كيف تنقولوا بزاف ديال لو ريسك، مي ملي كومبيتيسيون كتبدا وانت كتكبر مع لا كومبيتيسيون. دونك حنا عارفين بلي المنتخب ديالنا ان شاء الله غادي نكبروا كاملين في لا كومبيتيسيون كساسوا انديفيديوالمون ولا كوليكتيفمون ان شاء الله. ميرسي. تفضل. Inch'Allah. C'est par rapport à l'équipe qui va jouer ou les joueurs ou la... Faites une enquête à l'Écosse. D'abord, donnez-nous l'équipe de l'Écosse au moins. Je veux pas. Vous voulez toujours connaître l'équipe du Maroc. Non, j'ai changement. Voilà, vous allez le voir demain. De toute façon, je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais ce qui est clair, c'est qu'on sait aussi qu'on a des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont prêts à jouer. Et ça, après, c'est mon problème à moi, mon travail à moi, de faire les choix. Mais voilà. Mais sinon, dans le jeu, on va. Qu'est-ce qu'on va changer? On va rester nous-mêmes. On va faire ce qu'on sait faire. Et on a montré déjà face à la Norvège, qui est aussi une équipe très très athlétique, que voilà, ça changeait rien en fait, que nous on voulait maîtriser le tempo du match techniquement, mais aussi être très près dans les deuxièmes ballons et dans l'engagement et l'intensité. كوتش مساء الخير. خليل ابو خليل موقع لو 360. اكيد على انه الرهانات ديال المباراه الاولى ما غتكونش هي المباراه الثانيه، اكيد غندخلوا هذه المباراه باش نربحوا 3 نقاط. بذلنا واحد المجهود كبير في المباراه الاولى. بغيتك تطمئنا وتطمئن الجماهير المغربيه على الحاله الصحيه ديال اللاعبين وكذلك اللياقه البدنيه ديالهم. بالنسبه عندي سؤال اخر هو للسي عز الدين أناحي. اكيد على انه اليوم شفنا جميع الحضور ديال فوزي القجع، اش تيمثل لكم هذا الحضور ديال رئيس الجامعه في اخر حصه تدريبيه قبل مواجهه اسكتلندا؟ شكرا. Rassurer sur l'aspect physique. Alors là, je peux vous rassurer, tout le monde s'est entraîné aujourd'hui. Tous les joueurs sont disponibles. Donc voilà. Après, je vous l'ai dit, sur le premier match, c'est pas facile de pouvoir jouer 90 minutes tout de suite dans un match comme celui du Brésil, alors que les joueurs ont terminé leur championnat. Le plus tard, c'était le 24 mai, certains le 17 mai, certains même le 12 mai. Et donc, c'était le premier véritable match à haute intensité qui jouait. Donc, c'était tout à fait normal. Et comme il l'a dit Azdin tout à l'heure, on va monter en puissance. Et vous allez voir que les joueurs vont être encore plus performants physiquement. Donc, sur ça, j'ai aucun doute. كتنساش. لا بريزيدون كيف عارفين نتوما بريزيدون هو ديما مساندنا فيما مشينا تكون معنا، تيلعب واحد الدور كبير بالنسبه لينا حنايا
خارج الميدان. وحنا عارفينه بلي واحد البريزيدون اللي باسيوني بكره، بعض المرات راه ما كراهش شيء يدخل يلعب معنا حتى حنا. دونك هو ديما مشجعنا، ديما معنا فين ما تمشيو تيكون معنا وتعطينا واحد المعنويات كبيره. في خارج الملعب هو تيكون هو المساند ديالنا الاول، حيت احنا عارفينه باللي الغيره اللي كتضربوا على البلاد، الخدمه اللي دار على قبل المنتخب الوطني باش يكون واحد المنتخب وطني اللي كنشوفوا اليوم كينافس المنتخبات الكبار في العالم كامل. دونك بريزيدون الناس كاملين ما نقدرش نهضر عليه بزاف، لان الناس كاملين عارفين الدور اللي كيلعب في بالنسبه للاعبين وبالنسبه للمغرب كامل. تفضل. السلام عليكم. عبد الإله محب لو سيت انفو سبور. سؤالي الاول لأناحي والثاني لمحمد وهبي. السي عز الدين، شنو الاضافه اللي تقدر تقدمها بحكم الاكسبيريونس ديالك مع النسخه ديال قطر 2022 حاليا النسخه ديال الميريكان، سيرتو في البوست ديالك في ميليو تيران كاين سمير المرابط، العيناوي، ايوب بوعدي، وسيرتو كيفاش تقدر تبروتيجي ايوب، لان كلشي العالم دابا يتحدث فقط اسم واحد هو ايوب. بالنسبه لمحمد وهبي، تكلمتي على نهايه الموسم والطراوه البدنيه ولا يمكن للاعب ان يكمل اللقاء بنفس الايقاع، لكن هناك انتقادات كثيره على التوقف الذي احدثه الفيفا، البريك الذي يتعدى 3 دقائق. هل تراه مناسبا للمنتخب؟ هل ترى انه كان سببا في تعادل المغرب ضد البرازيل؟ لان المجموعه المنتخبات المدربين اللاعبين يشتكون من التوقف، منهم من يرى انه مناسب والاخر يراه غير مناسب. وشكرا. بالنسبه لايوب تقدر تكون واحد سوربريز الناس اللي ما كيعرفوش. بالنسبه لنا حنا اللعابه حنا عارفين الاضافه اللي يقدر يعطينا في المنتخب، هو لاعب اللي باقي صغير وان شاء الله غادي يكون عنده واحد الكارير كبير ان شاء الله. احنا عارفينه يعني مني جا المنتخب من لي زونطرينمون الاولين تنشوفوا واحد لاعب دي كاليتي اللي كبار بزاف، عارفينه غادي يعطينا اضافه كبيره. ودابا حنا عارفين بلي كاس العالم يعني بعض المرات راه مباراه وحده تتبدل الكارير ديال اللاعب. يمكن دونك دابا حنا عارفين بلي الناس كيهضروا عليه، مي تنظن عنده ليكسبيريونس الكافيه باش يجير هاد لي زيموسيون ديالو، وان شاء الله غادي يعطينا ان شاء الله واحد الكومبيتيسيون اللي كبيره بزاف. بالنسبه Coach. Il n'a pas fini. j'ai pas fini. Non. Ça va pose fraîcheur, tu vois. Non, il a dit par rapport à la compétition, l'expérience que je peux donner. Ouais, alors continue. لا بالنسبه للكومبيتيسيون حنا عارفين دابا بلي غادي تكون كاس العالم ديال دابا غادي تكون طورمنت ديال قطر، وكيف قلتي يعني خصنا نجيرو ماتش باغ ماتش. حنا ما جيناش هنايا باش ما جيناش لامريكا ان شاء الله باش نلعبوا غير ماتش ديال البرازيل ونعطيو واحد الماتش اللي كبير وراها صافي راه درنا اللي علينا. جينا باش نمشيو لابعد نقطه ان شاء الله، نحققوا اكثر ما حققنا ان شاء الله في المونديال ديال قطر. وكاع الماتشات اللي غادي يلعبوا سي دي ماتش كي كونت، يعني ماشي غندخلوا واحد الماتش بواحد المعنويات اللي قل من الماتش اللي دخلنا قبل، وان شاء الله غادي نبينوا ان شاء الله هادشي من الماتش ديال غدا. Salam alaikum. Mais concernant la pause fraîcheur, sincèrement, je vais être clair et honnête. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce qui c'est bien ou c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que en tant que coach, sincèrement, des fois ça vous arrange, des fois ça vous arrange pas. Je pense qu'en première mi-temps, peut-être que le coach du Brésil a pu modifier des choses et être meilleur après, mais en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on a été meilleur aussi. Donc ça peut avantager les deux coachs. Mais après, c'est clair que c'est une règle qui est mise en place. Moi, je suis là pour appliquer les règles et me concentrer sur mon équipe. Je vais vraiment pas perdre de l'énergie sur autre chose. Coach Amin. Coach. Amin. First. السلام عليكم كوتش. دريس تحني هبه بريس. كوتش السؤال ديالي يكون على ايوب بوعدي، اللاعب اللي قدم مباراه كبيره تبارك الله امام البرازيل وخلى وسائل الاعلام العالميه كلها تحدث عليه، وخير دليل انه كيتواجد في التشكيله ديال الجوله الاولى. واش ما كتشوفوش انه تظلم في جائزه افضل لاعب؟ وكيفاش نتوما كمدرب قدرتوا تحاولوا انكم تبعدوا على الضغط الاعلامي اللي كان من بعد المباراه الاولى؟ Mais je le dis, c'est pour vous, en fait, c'est juste une découverte, Bouhaddi, pas pour nous. Et donc, c'est pour ça aussi que vous êtes tous enflammés, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait un très gros match aussi dans ce match-ci.
Il y a vraiment des joueurs qui ont fait un très gros match. Mais c'est clair que pour son jeu. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.